Khangka Asam yaki hospital Shimet ban batsu yaki metyap chungki briu ki bomla shu ban siu yaka bailot ksan ne ka bai hospital. Ki jaka sumar nong pang chungki riu Shimet haka jela Asam kin omla shu ban bat yaki metyap lada ki longyeng kimla ban siu yaka bai hospital lapan bena menteri rangba ka jela uhimanta Biswa Sarma. Dakaba penpau ba omdon an kabasya yaki hospital ban batsa yaki briu ki balaklat no namar ka jingbom siu yaka bai hospital. Menteri rangba ka jela ulong hadin ka jingyap chung ubriu bon ki hospital Shimet ki kentaj ban pelat yaka met lemda la ban siu lot yaka bai lot ksan. Don wat ki ba pensa yaki nongpang ha hospital dakisngi hadu banda dep siu lot yaka bil. Tani kalong persya ya kariti sensyar kari uloong. Ula pentebru balaptha ya menteri ka koj ka khya ka jela u Ashok Singhal ban pli ya numbar jingyarap balada ki longyeng kila ban ya kendo hakum kini ki jingja bat ki jinge. Kani kan penla ya ki pulit ban tuklar bat ban pentikina ban pelat ya kamet kapor kebabiang uloong. Lada don ki ba klemla ban pendap ya ka bailot kesan jongki kinong peniat hospital kidai ban bot ya ki an ne ban ya keren ya ka jingyate ka jingbat ya kinong pang ne ki medyap kalong ka babbe an wat haba ki pulit ki kem ya ubreu ki pentip chaka ying bisar Henry ki hospital kibat ya ki breu klem da pentip chaki pulit ne ki tenat bisar ong usarma haba keren haka jingelang ha GMCH auditorium haba gagat menteri rangba ka jela ula bandapro ya kani kakam ensara haka jingelang jungka kenhun menteri ka jela ka bansawan bat ensashim ya karai ka baskem hakaliang ka polisi insawan raksyan ya kilat kilenti ki baskem ban yada nakum kini ki kam boman ngalaju ong baki hospital Shimet kidai ban pediang ya kinong pang katgum ka jingla jongki ban siu laban biang usarma syuaya kani menteri rangba ka Asam ula IT ya ki shithi thungkam Syaki saus pa angut ki officer badang syutung temai hakatnat ka koj kakya bat ka koj kakya ka ba penlong ya ka jingdon jongki kam sorkar balai hakini ki saus nam syaki silak arpojar laispa san pukandai teli.